asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthini izinto amavasha abahlosile bathi uzokhuluza ugogo bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bungayesinto wewo Sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje itsisa simbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayika ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lomfanekiso oqoshiwe mawukuthi umusha kule channel ibizo lami umlekeleli umfoka mbanjwa umushana wako ufuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo egabeni mabanga likaThumbula tshatatsha utshatatsha kaPheshe uPheshe kaMagwiyana uMagwiyana kaVaphi uVaphi kaNokhonjo kuhlala kuyintokozo ke bafowethu ukuthi ngifike la ku channel ethu enkulu namuhla ke angihambi ngedwa ngihamba nensizwa la niyazazi lensizwa lezi kodwa akangikaze ngifike ngizibophele kanje ngifuna ukujabuleleke lokumbukela impunga yesintu okuwukuthi njengoba ke ngifike noza kwethu akukuthi mhlambe kukhona nenkinga nomunye cha kodwa masingalithola ithuba lokuthi sihlangane sonke uke wabona lapha kwimbizo yethu sahlangene sonke okukhomba kona ukuthi inhloso yinye ukuthi sikwazi ukuthi silekelele abantu namuhla ke khona ubhubesi elibhova kudume izintaba Bubesi mnewethu angikubingelele ngikwamukele ku channel ethu enkulu impunga yesintu siyabingelela kubabukeli bempunga yesintu TV obingelelayo ke ubhubesi elibhonga kuduma intaba nyanga iziba umntwana kwaSibisi ke lo ngiyajabula ke kuyintokozo kakhulu ukuthi ngiphinde ngifike la ekhaya elikhulu sihlangene sonke ibophene kanje amen phinde futhi lapha kwesikamame mawuhlehla nje mbijana kunogobela laphana wempophoma ugobela wempophoma mnewethu angikubingelele ngikwamukele ku channel ethu enkulu amen ngibingeleleke kubabukeli bempunga yesintu TV sike sifikeke lapha kulomthombo namandla noma umthombo osipha ulwazi olujulileyo ngiyanibingelela nje nonke nikhuluma ke nomfo wamazibuko gobela wempophoma kwathi ngithi amen kunjalo kwabe kwahleka isalukazi sami ngelanga uma ngike emakhaya siyabuza sithi uphi mazibuko shuthi manje ngidlala iphimbo eliqoshiwe la kanti salukwazi siyezwa njalo umnewethu mebeka inkulumo mesephetha athi amen njalo salukwazi yabona salukwazi siyabuza sithi yabona mangiyilalile sephakathi sivele sisho uqala sithi amen hlabela phambili la khona kunjalo ngeke ngizwe insizwa ziyibiza ziyibiza ke ngizizwa ziyibiza kamnandi insizwa ngikhumbula ubaba wami nami indoda engizalayo uphutho olmfotho odlo amantshale usikhaphukaphi singamanzi akwadumbukana uzagile impilo ezamdelo okhaleni kwamachanca madoda ningangithinti ngoba manje angifisi ukuthi sibe bathi lalela ungakudlulisi nje umbhobho mnewethu mbukelo wempunga yesintu namuhla sifisa ukuzobuka isihloko esibalekile kakhulu kona wonke umuntu obukele njengamanje niyazi ukuthi kwimpunga yesintu asikhulumi ngento engabalekile kodwa sikhuluma ngezinto ezibalekile nezijulile namuhla ngifisa ukuthi bafowethu sike sibuke indaba yokuphupha imali emhlophe nokubaluleka kwemali emhlophe mhlawumbe singakachazi ngokubaluleka kwemali emhlophe ngifisa mazibuko ukuthi uke mhlambe usikhele phezulu okanye usike lijikayo ngokuphupha imali emhlophe kunomuntu othi mina ngike ngaphupha imali emhlophe iwuhlweze isemanzini omunye athi ngiphuphe imali emhlophe ngiyiphethe omunye athi ngiphuphe nginikwa imali emhlophe omunye athi ngiphuphe isesikhwamini ngifisa ukuthi ukuchaza ukuthi kusho ukuthini ukuphupha imali emhlophe amen ngibonge nje ukunikwa leli thuba imali emhlophe njengoba siyibiza ngemali emhlophe nje
okusho ukuthi kukhomba okumhlophe eqala nje nokucwebezela kwayo kukhomba ukukhanya noma ukucwebezela kwezinto zakho manje mawuzophupha imali emhlophe noma ngabe uyiphupha emanzini noma ngabe uyiphupha esikhwameni ngingene kakhulu nje mangakuthiwa uyiphupha emanzini kodwa kwenqale kuyo imali emhlophe ukuthi imali emhlophe iyimali yenhlanhla mayimali yenhlanhla nje kanje uzohamba uyiphuphe isemanzini mawuyiphupha isemanzini okusho ukuthi inhlanhla yakho ilele ekuhlanjululweni ngamanzi noma ilele emanzini inhlanhla yakho uyitshengiswa imali emhlophe ikuphi isemanzini yebo okukuhlukaniselayo noma ngabe uyiphuphe isesikhwameni mawuzoyilandela nje imali emhlophe uyithola isesikhwameni okusho ukuthi umcebo wakho ulele ekhwameni uma isesikhwameni ngoba asikho isikhwama esiphila ngemali emhlophe kodwa isikhwama singaphila ngemali singaphila ngezimpande uma usukuphupha sekukhomba emathongeni sekukhomba ezidalweni noma kukhomba edlozini elikupha lesisipho mayukuthi uphiwe isipho sikamoya Mazibuko mnewethu ngicela uke unike ubhovungana lo kukhona into ngiyabuya ngiza kuwena lapho vungana umazibuko ubalula into ebaluleke kakhulu usuke wacaphuna la ngicaphune khona ukuthi mawuphupha imali emhlophe isemanzini wabe sekuveza kucaca ukuthi kusho ukuthi inhlanhla yakho ikuphi na isemanzini wena bhovungana ngifuna ukuthi ungibukele ukubaluleka kwemali emhlophe uma uye emanzini uyakunikela ngayo ingakho ngithi umnewethu ake ngimbambe kancane ngoba ngifisa ukuthi uqala ukusitshele ngokubaluleka kwemali emhlophe uma uya emanzini sishiye manje ukuthi lo muntu benephupho yena la ezibona khona ebona imali emhlophe isemanzini ositshela ukuthi kubaluleke ngani ukuthi mawe emanzini uphathe imali emhlophe okay ngizocela nje ukuthi ngiqale ngijobelele kancane kumnewethu imali emhlophe ngokwethu noma ngokufundiswa kwabhovungane imali emhlophe uma uyibona ephushweni isuke ichaza ukuxhumana nethongo imali emhlophe uma uyibona ephushweni isuke ichaza ukuvikeleka imali emhlophe uma uyibona ephushweni isuke ichaza umcebo angeke nje ngithi ukusika nje kancane nje la ephushweni engisengaba nalo elalingifundisa noma elalingifakazela lokho engekushoyo ngiyaphupha ke la ngizoba mfishane ngisemanzini bengigobile la emanzini ngiyaphahla mengisaphahla kuqhamuka ikhehla lithi kubalekile ukuthi njalo umuze la uphose le mali emhlophe le mali emhlophe uma uyiphosa bese uyaqala uyaphahla okokuqala ifike isihlunge lapha esihleli khona ngoba amanzi awumsamo wazo zonke izibongo so wena uma uphosa imali emhlophe bese uyababiza abakwamahlasa abakwasibisi le mali emhlophe izohamba ifika ibahlunge ebese kusondela labo babizayo oqondene nabo wena wasethi futhi lo mkhulu le mali le uma uzongena kulamanzi uzoyiphosa ngapha uphinde uyiphose ngapha ebese wena uma ungena emanzini ungene lapha nendawo kubiyele ile mali emhlophe waswathi lokho uzobukwenzela ukuthi le mali ikuvikele mekuthi khona ungcolo oqhamuka ngaphezulu khona umunye osebenzayo ngaphezulu lokho ongcola kungagcini ukuaffecta nawe noma agcine kukwembatha le mali khathi uyiphosa la emanzini ususibizile thina ifika ivimbe noma ivale noma isekele le ndawo sukuzosebenzela kuyona ingakho kungizwa ngithi imali emhlophe iyasixhumanisa nabadala noma isixhumaniso sabantu sethu nabantu abadala iphinde futhi ivike iyavika lapho mekuthi usemanzini kukhona ungcola noma kukhona okubi ngoba phela iqiniso lithi bakhona abantu abaye emanzini bangayele okuhle abafike benza izinto ezokungcola lapha emanzini ukususa kanjani ke lokho kungcola before wena ungene ngayo le mali emhlophe le uphose la usukuzongenela khona iyakwazi ukuthi kusekele ikuvikele mhlambe mnewethu ngifuna ukuya lapha kuwena nzima Mazibuko uyabona impunga yesintu mina mayifika kumina ithi ukuhlaziya iphupho kuyefana nokuhlola amen ngoba iphupho uma ulihlaziya awulihlaziyi ngolwazi kodwa ulihlaziya ngomoya yebo nangoku umuntu usenalo ulwazi lokuthi mawuphupha imali emhlophe yebo kusho ukuthi lokho mhlawumbe inhlanhla
uyayibona lo ngo abantu abaningi njengoba uchaza na ukuthi umcebo yebo vela ukho umcebo ongahambi nenhlanhla yebo umuntu usenalo lolu lwazi sengiphuphile manje mne wethu okuwukuthi ngempela nginenhlanhla abantu abadala ngiphuphe mhlawumbe umuntu enginika imali emhlophe kungabe mhlawumbe kufanele ukuthi ngihlale ngigoqa izandla leyo nhlanhla isuke vele izozenzakalela yona noma mhlawumbe kukhona into ethile ekufanele ukuthi ngiyibheke njenganomuntu womoya uma uhlaziyela umuntu iphuphe elinjalo wena ukuvela usebenzisa ulwazi noma uyaphinda ubuke futhi ukuthi kuze lenhlanhla ifinyelele kuyena ufuna enza u1 no2 no3 ngibonge futhi ukwemukeleka futhi ngiphinde ngibonge ngiqale nje ngizogcizelela lapha kumfowethu uMahlase ugcizelele lapha na ephuzweni lakhe lokuvikeleka ngemali emhlophe ngizothatha kancane nami ephusheni uma ngilandela ukuvikeleka ngemali emhlophe kuye kwathi ngelinye ilanga ngikhona la kwaMashwe ngasebenza enye intombazane kwasho ukuthi siyakolotana nayo ngibona izinkukhu kubo kanti kuselokishini nje lapha njengoba ngibona izinkukhu nje izinkukhu zakweminye imizi zilala kubo ngoba kunezihlahla sayithatha lezi zinkukhu ngalelo langa sasilindile sifastile ngicanga ukuthi sasiyoqeda u5 days sifastile sizohamba siye eHawiki impophomeni enkulu eHawiki sathi masizohamba nje masilala lezi zinkukhu ayilalanga zaba ngumsindo kwaze kwasa ziwu2 zinembala eminyama zingamahunqo zinembala nje eminyama bese ichiza ngokumhlophe lezi zinkukhu lezi wafika umuntu ngilele wathi nina nithathe icathulo zami ezimnyama ezu2 nayigqoka nginganikile madoda ngalalela manje ukuthi uthini lo muntu ngethuka ngaphaphama ngithuswa ilezi inkukhu ziyakhala lapha elokuzaneni eboxini sizovuka siye nazo siyokwenza umnikelo khona kuphi eHawiki empophomeni ngithema ngiphinde ngilala wafika lo muntu wathi kimi uyawubona u5 rand lo mkhulu ocwebezelayo lo mdala ungathatha unebraso uthathe ocwebezelayo nizowuthatha lezi labo 5 rand laba manifika lapha empophomeni nizoqala ninikele ngabo maniqale ninikela ngabo labo 5 rand laba nizobe senisho ukuthi lezi inkukhu niyithathe kumuntu anduba nifake nangempela sathi masifika khona masehla nje masifika khona sama lapha phambi kweziziba saqala sakhuleka sasiphethe nempepho ke sashisa impepho samema ke ithunywa namadlozi amanzi samema sabasondeza maqeda nje ukukhuleka ngase nginika omunye uza kwethu engisebenza naye wakamtimande ngamnika lo 5 rand ngamnika nenkukhu wayibamba lenkukhu waqala mina ngafike nganikela mangiqeda ukunikela ngathi ngiyayiphosa lenkukhu yapheshetha umoya yahamba nomoya yazi yayiphosa ngaphandle umoya yangahlala emanzini naye mayethu uyayiphosa lenenye yahamba namanzi nomoya umoya wayiphephetha wayilahla ngaphandle zaphuma lezi inkukhu ayikaze ihlale emanzini esasiyithengile emhlophe sathi masiyiphosa phakathi yangena yashona phansi manje ke ngigcizelela lapho ke uMahlase mayibeka le ndaba ukuthi imali iyakwazi futhi ukukuvikela mawufika emanzini ngoba kwangenzeka noma yini ukubanthiwa asikwazanga ukuxhumana nezidalwa noma namathonga ethu ukuthi asichazele ukuthi siyempopomene ingozi masiyempopomene ingozi kungenzeka noma yini uma siphethe lezi inkukhu engcolileyo ngoba lezi inkukhu akusize ezayo le ntombazana kunjalo zingezomuntu bese ngiphinde ke ngizobuya la embuzweni muhle wona umbuzo muhle kakhulu ukubuzela ababukeli ngendaba yemali nephupho imali emhlophe siyibuka njengemali yomcebo noma ngemali yenhlanhla njengoba siyibuka nje masizibuka izinhlanhla zethu kuya ngephupho masililandela noma sililalele ukuthi leli phupho lihamba kanjani bese siqala sibheka imali yona ukuthi le mali malini le ngabe yephepha ngabe emnyama ngabe ecwebezelayo ngoba sibheke le emhlophe silandela umcebo silandela inhlanhla simbheke lo muntu iphupho ngendlela elisho ngayo sililandele ngokwemali siphinde sililandele ngokukamoya mangithi sililandela ngokwemali sililandela ukuthi imali yona emhlophe ichazana bese siphinde sijula sesiyengena emoyeni sesililandela lona iphupho ukuthi ivele kanjani le mali le
Akwesithi ke ivela uyiphethe isesikhwameni noma mhlambe unikwa likhehle lithile isesikhwameni. Yeah. Mase ibuka le mali leli khehla limnika le mali njengoba bese ngishilo ukuthi limtshengisa ukuthi umcebo wakho ulele kuphi. Lesi sikhwama amnika sona siyisikhwama esinjani sinawo umcebo kodwa futhi manje kungenzeka ukuthi sinezinto ezisithile lesi sikhwama lesi okufanele ukuthi zithintwe bese kuyahlanjululwa ngahlanjululwa yena umuntu bese kuhlanjululwa nesikhwama. Webhubesi mnewethu ngifuna la sibuke indaba nayo ukuthi ngiyabuza mnewethu udlamaningi esakeni. Bhubesi nanga umuntu lo muntu uziphupha uphethe imali emhlophe useteksini uyakhokha ngemali emhlophe uyikhipha esikhwameni sakhe uyinikeza udriver wetekisi uyakhokha. Lo muntu uphupha uphethe imali emhlophe uyinikeza umuntu osesitolo uyathenga. Lo muntu uphupha imali emhlophe iyawa mhlawumbe iphuma esikhwameni sakhe. Lo muntu uphupha imali emhlophe ayikho ezandleni zakhe. Wezwa lona kwesinye isikhathi iyasuka kuyena iya komunye umuntu. Kungabe mhlawumbe lowo muntu mnewethu onalelo phupho elinjalo singathini kuyena njengoba ethatha imali kuyena ikhiphe esikhwameni eyinikeze omunye umuntu? Kungabe kulungile lokho? Kufanele ukuthi akhululeke umuntu onjalo ophupha imali emhlophe iphansi kodwa efisa mhlawumbe ukuyithatha agcine ngayithathanga. Kungabe lokho kusho ukuthini? Alright, ake siqale lana ke ekutheni uphupha uphethe imali emhlophe uyikhipha esikhwameni uyikhipha ephokotheni useteksini uyayikhipha imali emhlophe uyayibona uyayihambisa uyayidlulisa uyisa ngaphambili eyakho. Lapho ke abantu abadala basobe bekutshela ngesimo sokulahlekelwa basobe bekutshela lapho ukuthi kunenhlanhla yakho ekuphunyukayo phambi kwakho ubona basobe bekutshela ngamaphutha ohleli phezukwawo uwazi wena ngoba usukubona kuwena oyidlulisayo leyo mali leyo kusuke kwamaphutha akho owaziyo kodwa ohleli phezukwawo. Uyayizwa le nto leyo? Ngenza nje isibonelo nje njengomuntu mhlambe ophuphunyela noma okhipha isisu. Waswangalungisa lelo phutha lelo. Mengikhuluma ngomuntu okhipha isisu angikhulumi nabantu besifazane kuphela ngoba nathi bantu besilisa kuyenzeka sivumelane noma thandana bethu ukuthi asikhishe izisu icala lilala kuthina so2 lapha. Uyayizwa le nto leyo? So la abadala basuke bekutshengisa ngesimo sokulahlekelwa esiqondene nawe osaziyo futhi. Ungicela nje ukueda lapha kumazibuko embuzweni wakhe. La ubuze khona ukuthi uma kuukuthi umuntu uba nephupho lemali kusuke kufanele ukuthi enze njani noma uhlaziyelwa kanjani noma isiphi step ekufuneka sithathe. Uma uphupha iphupho elikanjalo kusuke kubalekile ukuthi uthole umuntu ozokulekelela ngamaphupho okwaziyo ukuhlaziya amaphupho ngokomoya ongawacreme amaphupho ngoba amaphupho ngabantu ayahluka. Singaphupha imali emhlophe uthi ungichazele enye indlela umnewethu la ayiphupha imali emhlophe futhi mhlawumbe uthi nephupho lethi liyafana kodwa uthi umusihlaziyela uthola ukuthi incazelo ayifani ngenxa yokuthini uxhumane namathongo noma naleli thonga deliletha lelo phupho lelo. Ingakho phela impunga yesintu uyathi ukuhlaziya iphupho kufana ncamashi nokuhlola. Unjalo. Sesizophetha abanewethu angifuni ukuthi mhlambe siyishiye le yemali eyiphepha ngoba umbukelo obukele njengamanje mhlambe kukhona yena ohlushwa kakhulu imali yamaphepha. Yebo. Ohlushwa kakhulu imali yamaphepha. Mhlambe nje uma ngaqalwa nje ngikhe phezulu ngizoza kuwena mazibuko. Uma mina impunga yesintu ifika ingichazela ithi imali ewuhlweza isuke isiveze isimo senhlanhla kumuntu futhi inhlanhla leyo esuke izoba seduze kakhulu ukuthi ifinyelele kuyena. Yebo. Kodwa imali eyiphepha ibisithi yona nayo isimo senhlanhla kodwa inhlanhla esuke isadinga ukuthi ilungiselelwe. Kukhona izinto ezithile zomsamo ezisuke zisadinga ukuthi zilungiswe. Yebo. Nangoku emazibuko umuntu uphupha unikela ngemali eyiphepha emanzini. Wayibona lo omunye mhlawumbe uyakweshwama lokho okuwukuthi kuyenzekani unikele 100 rand emanzini. Kungabe mhlawumbe umuntu oba nalelo phupho elinjalo njengoba thina sichaza ukuthi imali emhlophe kuukuthi imali emhlophe kuukuthi umuntu ke manje ophupha imali emhlophe ophupha imali eyiphepha
enikela ngayo emanzini kungabe lokho kusho ukuthini umuntu ke manje othola ukuthi ubona imali eyiphepha emanzini kusho ukuthini lokho ya ngiphinde ngibonge futhi ukunikwa ithuba imali eyiphepha qale siyibheke nje yona imali eyiphepha imali eyiphepha iyo nayo imali enhlanhla kodwa inhlanhla engathi ingaba fishane noma inhlanhla ezakancane yebo ngaze ngikwenze umzekelo kanjani na mina mangibona imali emhlophe noma imali eyiphepha ngiyibona ngilele ebusuku ngisuke ngazi ukuthi kukhona imali ezongena kodwa ayiningi khona imali enjani ezongena kodwa njani ayiningi mhlambe ke mazibuko angicela mina ukuthi sike siyibuke kanje ngoba ukuphupha imali emhlophe noma ngabe imali eyiphepha yebo lokho sithe kusho inhlanhla ihlala ngaso sonke isikhathi imali mhlambe ngizofisa ukuthi sike siyibheke ngokwenhlanhla ngoba umbukelo uzophupha imali emhlophe alindele imali kanti inhlanhla izoza ngenye indlela yebo ya ngiphinde ngibuyele kulo yambuzo wakho ke mkhulu ukhuluma ngemali esemanzini kodwa eyiphepha noma umuntu onikela ngemali eyiphepha kuphi emanzini ukubheka isimo somsamo nesimo sakho umuntu ukuthi uhlanzekile na noma ithonga lakho limi kanjani na njengoba uyiphupha isemanzini okukhomba ukuhlanjululwa nokugezwa komsamo noma ukugezwa kwenhlanhla yakho phezukwakho ngingakufakazela ngoba imali eyiphepha vele kusuke kukhona into edinga umsamo ukuthi ilungiswe omunye umuntu uyayiphupha isikhwama kanti wazalwe mbethe kufuna ukuthi kiwe emsamo kolungisa indaba engubo yakhe injalo mhlawumbe ngicela ukuza la kubhovungana mhlawumbe bhovungana ungakajobeleli kokade kushiwo umne wethu bhovungana nanga umuntu uphupha imali yamaphepha ixubene nemali emhlophe uhlweze kukhona nemnyama imali lo muntu loyo kuthiwani kuyena lo muntu uphupha imali yamaphepha ihlangene nemali emhlophe uhlweze kuphinde kuzoba khona nemali emnyama kuthiwani ithini inkulumo ekhulunywa abantu abadala right lapho ke inkulumo esuyikhulunywa abantu abadala isikuyiveza isimo senhlanhla kulowo muntu loyo iveza isimo sokulungiswa kulowo muntu loyo iphinde futhi iveze isimo sedlozi elidinga ukuhlungwa kulowo muntu loyo amen amen bane wethu nidle amaningi esakeni bengifisa lapho ngakwena nzima kulesihloko nje sisonke ebekade sikhuluma ngaso semali emhlophe uyiphupha nokubaluleka kwayo bengifisa nje umne wethu ukuthi ngomzuzu nje owodwa uphethe ugoqe nje ukhulume mhlambe ongakukhuluma kumbukelo wempunga yesintu ngalesihloko nje sisonke noma ngabe yini uphendula umbuzo lokho nje ukuthi kuphefumule uzokuphefumula uma usuqedile uthatha umbhobho unikeze uza kwethu yebo ngiphinde ngibonge futhi amen ya sizobheka le mali emhlophe siphinde sibheke umuntu ngokubaluleka kwakhe nokubaluleka kwemali emhlophe ya imali emhlophe ibalekile kakhulu bafowethu ibaleke kakhulu ngoba ingakuvezela into eziningi imali emhlophe uma uzoyonikela ngayo nanokuma kwayo uma uyiphethe mhlambe uphethe amashumi amathathu mawuphethe amashumi amathathu unikelela isibongo sakababa noma idlozi lakababa noma imimoya kababa unikelela imimoya kamama noma bese kuzoba eyakho kungenzeka futhi ukuthi uqale ngeyakho imimoya uzonikelela kamama bese uzonikelela kababa ngiza lapha ke kuthenini kuyenzeka ukuthi mhlambe abantu bayibuza ukuthi ngiphatha amashumi amangaki noma ngiphatha imali engaki emhlophe uma ngiyonikela ngizoya emanzini mina ngiyayithi kubalekile ukuthi ungasebenzisa imali eyugweje ukuhambisana nemimoya esuke ibhekene nawe noma ebhekene nomuntu nje amen mne wethu Bhovungana sibonge lapho nzima sibonge kakhulu mne wethu Mazibuko wena Bhovungana awakho mne wethu okuphetha kulesihloko nje sisonke lese besikhuluma ngaso sokubaluleka kwemali emhlophe nokuphupha imali emhlophe yeah okay ngiyalibonga ke ithuba mina ke sengiphetha ngizocela nje ukuphinde ngidlule futhi kulombuzo lo ke wawubuza ukuthi umuntu mephupha
esemanzini enikela ngemali eyamaphepha lokho kusuke kuchaza ukuthini sengiyaphetha nje uma uphupha ke uguqile usemanzini unikela ngemali eyamaphepha lokho kusuke kukutshela isimo senkinga yomsamo kusuke kukutshela ukuthi inkulumo zakho oyisa kubantu abadala ayifinyeleli kubona ngenxa yesiphithiphithi esikhona emsamo so khumbula ukuthi amanzi awumsamazo zonke izibongo njengoba ngishilo ukuthi lathi ikhehla melifika kimi uma uphosa imali emhlophe ishona phansi ngekhathi ishona phansi ifike ingqongqoze la esihleli khona ebese ngekhathi usibiza usithakazela siyanyuka thina uma uthatha imali eyiphepha uyiphose emanzini ayishoni phansi okushuthi inkulumo yakhe ayifiki kubantu abadala labantu osukweze kuze kubona la ayikwazi ukufinyelela inkulumo yakho kubona noma akwazi ukuthi kubanyakazise lokho ngoba khathi uyiphose imali yamaphepha iyahamba namanzi khathi uyiphose iyahamba namanzi alright ke sengiphetha ngiyabakhuthaza ke mina ababukeli bempunga yesintu ukuthi bakujwayele uke emanzini bakujwayele ukuthi muye emanzini futhi ufike uphosa imali emhlophe noma athi wangeke ungene ufike ukhuleke nje uthi uyanikela unikelela idalwa uyibiza idalwa zasekhaya uyibiza idalwa zokomalume ubize zonke izithunywa nemimoya kwembethe uphose leyo mali emhlophe kwenza umehluko omkhulu kakhulu uma futhi umuntu owasabaya amanzi hamba uye emanzini ufike uqala unikele kuqala umuzo wakhe amanzi ungafike ufike uthatha ufike ukha amanzi ngabe usemfuleni noma usolwandle ngoba uyogcina uthatha imimoya errong uma unganikelanga emanzini amen Asibonge kakhulu banewethu nidle amaningi sakeni sithembe mbukeli wempunga yesintu TV ukuthi lehloko ebekade sikhuluma ngaso noza kwethu sizoba usizo olukhulu kuwena siyacela ukuthini uthathe umfanekiso oqosheni udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu kubalekile ke bafowethu ukuthi amaphupho akho wena njenganomuntu waqikelele ungasebenzisi kakhulu ulwazi mawuhlaziya amaphupho akho funa umuntu owaziyo ukuthi amaphupho mawahlaziya uwahlaziya ngomoya mazibo baba utholakala kuphi mnewethu ngitholakala kwamashu mangila eThekwini kwa age omdala lapha ngokwamazakhele mangisegoli ngitholakale eSoweto eZola 3 amen Bofungani bakuthola kuphi abantu ngekuzweni uphatha iPitoli nje kuphela le Pitoli ayivi ba confuse abantu mengiseThekwini ngitholakala kwaNdengezi ePitoli kwaNdengezi ePitoli eThekwini eKZN hayi Pretoria yaseGoli cha kwaNdengezi ePitoli mengisegoli ngitholakala le emaplazini eKrugersdorp Asibonge kakhulu ke mbukeli wempunga yesintu TV le nombolo lokuzibona sivela sibhala ukuthi ibhubesi mazibuko uyobusubathinta abanewethu kuzona inombolo zabo lezi ziloke zivela lezi zibhala ukuthi ibhubesi ezikabhubesi ezibhala ukuthi mazibuko ezikamazibuko kodwa lezi edlula la uzifonela mawufuna incwadi kuphela asibonge kakhulu ke siyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV bese sithi nje impunga Ay, bantu abakithi abadala